Kua tīmata a Ngāti Whātua ki te kauoro I te mata o rātou toki whakairo, I te huakitanga mai o tōna kura whakairo I te rā nei ki raro I te ringa whao o James Rickard. Ko Ruawhetū te ingoa o te wānanga nei. Toko rua nake ngā tore kai huruhuru kua tīpakohia. Hei pia ma te amorangi whakairo nei, kai a tuma mau harawira te roa nā ake. Haere mai ki a maunga kia. Ko te whāinga o tēnei wānanga, kia tupu he māra tāngata matatau ki ngā ia o te toki. He piki ngā waiora, he piki ngā ahurea, he piki ngā mana, he piki ngā ora ki runga ki te iwi. Ke whakatuputupuria tahi kaiwhakairo mō Ngāti Whātua. Kia kākahuria katoa tia ngā whare o Ngāti Whātua ki te whakairo. Tēnei wā kone atu I te 35 ngā marae roto o Ngāti Whātua, ka noho rua nahe he mea whakairo. Ko tahi nahe, he mea whakairo mai mua ki muri. Koe nei tētahi pekanga o ngā mahi whakarauora reo, whakarauora tikanga, ma Ngāti Whātua e utu. E toru tau tēnei tokorua ka noho ki ngā rekereke o tēnei tohunga whakairo. He hiahia no James Rickard kia noho mai te koiti o Rangapū ki tōna taha. Ka putai, rāua, I tēnei kaupapa, Ruawhetū, ki te whaiao, ki te Ao Mārama. Part of this whakaaro is to try and make sure that people understand when you put your kōrero into a whare, retain it for yourselves, for your mokopunas and for your great-grandchildren. I mean, it's a simple thing. It's a simple thing, but it's been hard to do. E ai kia Carlin Waretini he haipapa nui kei runga I aia me tana hoa a Walter Ashby. There's a lot running through my mind. Well, first and foremost, to be here with my iwi Ngāti Whātua and to have the honour of servicing them and being under their guidance along with our tōhunga here, Matua James Rickard. And there's so much that I want to say, but I don't know how to put them into words. But in saying that, I'm truly grateful and feel blessed to be here and to commence this mahi with Ngāti Whātua and whakairo. Nā Carl Johnston o te kamupene o Haumi te hononga ki wainga I a Rickard me Ngāti Whātua I kōtui. Hei tāna I te rihainatanga o Rickard I te whare o Te Puia I torona te ringa ki aia. It's one of those things when you know you've got James on board, you'll know you need to. It's not a question about whether you achieve the vision. So that self-belief and that drive that he has ensures the success of Ruawhetū. And so it was a simple phone call to James in the context of him moving on and offering him a position. Ko te whakapai, I a toru tau, toko rua no ngā uri o Ngāti Whātua ka noho ki te ako, I ngā mātauranga o tēnei toki whakarapa o te ao Māori. Tuma mao harawira, te Ao Mārama.